White judogi. On tatami one, the winner. Main under 66 kg category, elimination round of 32. Se présente en judogi blanc représentant l'Angola. In the white judogi, representing Angola, Edmilson Pedro. Se présente en judogi bleu représentant le Turkménistan. and in the blue judogi, representing Turkmenistan, Serdar Rakhimov. Outside, I didn't like everything is Bir hafta dengleşeceğim. Dengleştim şu ata. Be. İki falan duydur şu anda şu. İki falan duy. Şu iki duydur şu yurtta. Oğlum bırak çıkıyor. Kede daim öyle Serdar şu alma mümkün şu korda. Давай, гайрат. Ну.
Borlu gitti bir tane atama. Hayır. Burada da. Göre. Tapis numéro 2 vainqueur en judogi blanc représentant l'Allemagne. The coming to the winner in the white judogi representing Germany. Mascha Ballhaus. Bir yerde atan. Bir yerde. Hayır. Hayır. Судья Ферет Медогорашта. Sur le tapis numéro 2, prochain combat, catégorie féminine, moins de 52 kg, 16e de finale. The coming to next contest, women at 52 kg category, elimination round of 16. Se présente en judogi blanc représentant la France. In the white judogi representing France. Amandine Hussard. Se présente en judogi bleu représentant Chypre. And in the judogi representing Cyprus, Sofia Asvesta.